और Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kalumpung Ilekai Football, Kablatip Kum Kasam Kamti Summer Futsal League. Kablalong hakakan rutrik unai lar arjar pausan, kalapoino syakabukut. Hakabala penyelekai haki South League jingya kun final. Ketaka Children's League Under 10, Kasam Kamti Veteran League, Kasam Kamti Women's League, but ka 4th edition Sam Kamti Independence Cup. Ia kan diga jinglekai la penlong ha Helik Lina Mini Stadium kemudian hakasnong mulai modat baki. Kajing lekai hakan gasngi kalalong shisha ka shong shit bha haga balasa kiru ikajingwan tu janginong kershan bat kum juru kinong shong shnong panwan aimin sim yela ki jong ki kinhon ke yakon haga final haga jingpun kot ya kini kajing lekai la dan langru urang ba shnong jong shnong modat baki uba George Kharmujai usekretari shnong uba bhabok Kharkulia bat kiwe Hakabede bat ke final Jonga Children's League Under 10. Kamaureng Football Academy, kelapin limno yak Pernai Coaching Center, deka jingi shoot tiebreaker, bat deka kusnam best goalkeeper, layo ru hebred bat scam korba. Naka Maureng, bat deka Golden Boot, layo ru hebred Runiki Karshandi. Naka Maureng, bat deka nam Player of the Tournament, layo ru hebred Basham Phang Dingdo, naka Maureng Football Academy. Haga final Veteran League, Kamigalai Police Football Veteran, Klapin Limno, Yaga Franco Unity, Dashigo Lanot, Padeka Kusnam Best Goalkeeper, Layo Duba Rikseng Sangma, Nakamigalai Police, Badeka Golden Boot, Layo Duba San Kupar Maulong, Naka Franco Unity, Badeka Nam Player of the Tournament, Layo Duba Marshall Kurkalang, Nakamigalai Police Football Veteran. Haga final Jonka Women's League, Kaala Yalsa Sports Club, Club Limno Ikarang Najid United Dar Goal Lakaway, Yaga Kusnam Best Goalkeeper Layo Raka Samla Prinyanka Latam, Nakaala Yalsa Sports Club, Yaga Golden Boot Layo Raka Samla Elat Kikso Nakarang Najid United, Badika Nam Player of the Tournament Layo Raka Catherine Kharkongor, Nakaala Yalsa Sports Club. Hagajin Kun Jonga 4th edition Sam Kamti Independence Cup. Kakimidon FC, kala job ya ka Bomline FC, galay la argol, bat kaniga kinhon kala yo oray ka song pisa ka banyo po ajar ringkat ka trophy. Ya ka nam best goalkeeper la yo ru samla Iwarba, Kakimidon FC, ya ka Golden Boot la yo ru samla Bayay ka Raswer, naka Lamborghini FC, bat ka Player of the Tournament la yo ru samla F Lingdo, Kakimidon FC.
Awan hangnya batai ke jumpa kedurian yang baru tim by voice final. Berhamdam hanya kempor lagi ini. Bayangannya ini dijualkan. Ketika tournament mau kita akan menjadi pertandingan yang pertama. Beribadahnya bertini di bahasa yang jadi. Dengan ahi keting termen berketing jumpa berdor. Nang mentah beruap di tim makin jauh.
bang baru bagi dokter bagi kita sini sampai ke government berasang dan berasang itu kita sering berubah. Kalau kita berurung pada jenis konsol kita sama ada lagi kebangidan dia asang dekat bagi kita kesen kebangidan yang kita cakap kiranya kelalaian kita cakap melakukan football kebangidan yang pun sama orang yang bersama ni jauh kita senang kita macam but what like ini senang kita hampa kita sini boleh berkuat ilakai ini nak kita bergerak berkecil berjumpa kecil but hampa ni ada di macam macam kecil ini.